tem viaja história quer para costa também maneira que história quer. Den administração anterior de nos gabinete é tempo aí nos arregla é tempo aí fundo nan de União Europeia para nós traha faculdade especial na Universidade de Aruba, que o tempo chama Green Faculty, o cambio de governação na caminha chama system, não tem importar o número, pero é meta da para criar uma faculdade na Universidade de Aruba, que vai preparar nos jovens para pôr carga e ajuda e aspiração que Aruba tem tempo especialmente para virar de país exemplar arriba el terreno de sostenibilidad en todo aspecto, energía, pero socioeconómico, en todo aspecto que es importante para cargar una nación. Y también nos busca la Universidad de Leuven para parte de la facultad aquí, para parte académica de la universidad aquí, nos hay una placa de la Unión Europea y para lo cual se trata de supervisión de construcción o restauración de edificio monumental caminho que o sistema está estabelecido. UNDP aguardou acercar para ajudar supervisar o aspecto de mais arquiteto, mais de construção e aí na bem reportar trabalho acaba e com projeto que comecei já acaba em 2013 agora finalizar e nós temos a faculdade system e nós temos edifício monumental e graças também na aporte e sustento que nós temos de parte de UNDP para contribuir nisso aqui. UNDP não é instituto estranho para nós, como instituto importante United Nations, da governação anterior de nosso gabinete também, nós temos UNDP na Aruba com Center of Excellence, caminha com toda a tintura de dados de melhor practices, best practices de países isla o que era vida sustentável. Lamentavelmente trove em cambio de governação Center of Excellence para em Aruba, mas que tem no Richard Academies que faz o Rotterdam, pero nós está back para estabelecer a trove e contato aqui e pôr a Aruba back arriba a direção de sustentabilidade e está exemplo do mundo caminha com conhecimento também da parte da economia de Aruba e com parte de maneira UNDP segura que é possível para sair. Estou contente com a reunião. My name is Blanco. I'm the United Nations Development Program representative serving Aruba, and I came to meet the Prime Minister and reconnect on the work the government is doing on SDGs, on Sustainable Development Goals, and see some of the work we are doing in partnership with the national institutions. With the support of the European Union and under the leadership of the university, UNDP supported the renovation and upgrading on the systems faculty. I invite everybody in Aruba and beyond to visit it because it's one of the most beautiful universities I've seen in my life. I think we managed to find ways to, using the old structure, renovate it in what is now a very modern and top-notch university with great curricula, fantastic professors. It's impressive what's happening in Aruba for the region and for the country. Yeah. Well, we are here to serve the citizens of Aruba and support the national institutions under the leadership of the government. I was very impressed to meet the new Prime Minister and members of the cabinet with very strong vision about a national agenda that can benefit all the citizens in Aruba, leaving no one behind, a strong focus on the most vulnerable, trying to find ways to reduce inequalities, and also the regional vision, so Aruba can play a role in the region. Always working with the Kingdom of the Netherlands, but having its own vision and a strategy. So for UNDP it would be great to be a facilitator and another partner in the implementation of that vision, that strategy, that agenda. UNDP, we've been working with Aruba for many years. So in this global context with so many challenges, we are a partner that can help national institutions to connect with experts from all over the world. Our global network of expertise can help to advance some of the agendas, implement projects that are more complicated, or improve data, for instance. How can we make sure that we know what's happening so policymakers can take evidence-based decisions with metrics, with numbers that can monitor the progress to make sure that what the government is doing is having the impact they are expecting to do. And this can be related to
tourism, it can be related to poverty, it can be related to renewable energy, to waste management. I saw a lot of very strong and clear priorities from the Prime Minister today, and for UNDP it will be a pleasure to be part of those conversations in the future. So those ideas are translated into actions, and those actions into results that improve the quality of the people living in Aruba.